Tariki 27 Gicurasi duhimbaza abatagatifu Restituta umubikira n'uwahowe Imana, Filippo Neri umusaserdoti, Agustini wa Canterbury umwepiskopi n'uwahowe Imana, Atanazi Bazekuketa uwahowe Imana, Gonzaga Gonza uwahowe Imana, Elesonora umubikira. Turahimbaza mutagatifu Filippo Neri wabayeho mu mwaka w'1515 kugeza mu 1595. Mutagatifu Filippo Neri yavukiye i Florence mu Butaliyani ku itariki 22 Nyakanga 1515. Yageze ku myaka 18 aje i Roma kwigira ubusaserdoti. Nyamara se wabo yashakaga kumuraga imari ye yose yari nyinshi. Filippo ahitamo ubukene bw'abagaragu b'Imana, yibabaza bitangaje. Haba ubwo yamaraga gatatu nta cyariye cyangwa nyoye, aho abereye umusaserdoti aritanga rwose mu mirimo yabwo. Abakristu yagaruye mu nzira y'ijuru ntibabarika. Yirirwaga atanga penetensiya bukarinda bwira. Abonye ko adahagije wenyine kuri iyo mirimo, niko kurema umuryango w'abapadiri bitwa abasenga l'Oratoire. Bavuga ko urukundo rw'Imana rwari rwaramusaze igituza, Imana igatuma imbavu ze ebyiri zeguka ngo umutima we ugire ubuhumekero. Kenshi iyo yabaga avuga misa yasaga n'uwabonekewe, bakamubona mu kirere akikijwe n'urumuri rwaka neza cyane. Rimwe agwa mu rwobo ninjoro agemuriye abakene, umumarayika arumuvanamo. Bashatse kumuha ikuzo rikomeye muri kiliziya ariyangira rwose. Yamenyaga neza imitima y'abantu n'icyo batekereza. Yari yarahawe kandi ingabire y'ubuhanuzi no kuba henshi mu gihe kimwe. Yabonekerwaga kandi kenshi na Bikira Mariya n'abandi baturage bo mu ijuru. Aho yitabiye Imana ahabwa gukora ibitangaza bikomeye cyane kurusha mbere. Ni Papa Gregory wa 15 wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu. Imiruho yawe ntikakubuze kwibuka Imana. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: Isora turahimbaza mutagatifu Restituta umubikira n'uwahowe Imana. Bamugiriye inabi nyinshi ku ngoma ya Aureliani, bamuhora Imana n'urukundo rw'ububikira bwe, bamuca umutwe. Turahimbaza kandi mutagatifu Agustini wa Canterbury umwepiskopi n'uwahowe Imana. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André Holland TV Rwanda. Mugira amahoro.